Khani mamangda Iran da Israel na tawkhiba strike ado kayam kanbano kayam sokhi karigino Iran na handuro pakhum pini kaina ningphung tari se ngasi di hai khrebu haina tari Iran ki side tagi Israel ta amuk hangani haiduna masigi maram nahan gi Israel ki attack ado kayam kan khi karam tawki madu hana khangba ma changani haifetang so nahan 26 October gi ahingi pung ani makhai aduaida 20 Iran ki target missile fire toram ki madu ki missile sing ado Israel की 124 फाइटर जेट्स ना पूरक लगा फायर तौखिबनी मदुसु ईरान की एयर स्पेस ता चंगलगा ईरान अमदी इस्राएल की सोर्स की मतुंगिना स्ट्राइक असिना मेनली एम तौरक पसे मफम अहुमदनी अमना ईरान अमदी सीरिया की बॉर्डर दा अदुगा अमना तेहरान और सेंट्रल ईरान दा अदुगा अमना इराक अमदी ईरान की बॉर्डर दा अदुगा स्ट्राइक अहुम से 3 वेव्स दा तोरंबनी अहुम लखन्ना अहान बगी दा सेंट्रल ईरान के न्यूक्लियर साइट यौन तबलखी अदुबु ईरान के डिफेंस सिस्टम ना ऑलमोस्ट थत्खरे सक्सेस होइकी मसिगी वीडियो मयामना हाइफेट उनखरबनी ईरान की डिफेंस सिस्टम हाइफेट इफेक्टिव नि हाइबसि ताखी सक्ताखी बट पावर दा इजराइल की डिफेंस सिस्टम दगी लोनी पावर लोनी मसि क्लियर वानी मरमदी इजराइल की डिफेंस सिस्टम सिंग असे मल्टी लेयर्ड ओबि am यावरी प्लस मखोई की फाइटर जेट F-16 F-15 F-35 सिंग असे अमेरिकन मेड नि अदुगा मसि सिंग असे डिफेंस सिस्टम की थबक सु तौरी अदुगा ईरान की खुद फाइटर जेट लेती है हाना की अमन अनिहुम लेगद्रा कहीं ऑलमोस्ट लेतबुकुमनी बट रशिया की फंग S-300 डिफेंस सिस्टम लई कया लेब खंगदे मदुसु अदुना अहान बगी वेब ऑफ अटैक से हाइफेटिंग आथोपमख्रे सक्सेस ओइख्रे यस मतंग सिदंग असि लेटेस्ट वा अमपल होगे ईरान दंग असि रशिया ना 12 ट्रेनर फाइटर जेट डिलीवरी तौख्रे मसी अचवानी ट्रेनिंग तौबगी दमक्ता अतैसु तुंग लाकद्रब लेब कइनो लाकलदी मदु फजना ऑपरेट तौनबा तौरिब्रा कइनो ओके कमिंग टू द पॉइंट लासाइगी अहान बगी वेब अदुगी around pung ama matung da second wave ni strike torambase masida Israel gi jet sing asina Iran gi defense system asigi capability se yang study tawkre aduga that pangam loi da mong da technique season raka amuk hamla torongki masida air defense system sing da target loromki success roi ki kai ba chai biao ki maram asina ni ayuki pung mga makhai taruk adwaida amaka third wave ki strike da Iran gi mafam kharada successfully tasin ki explosion kya uki mai chaki masigi matang sidani Makhoi gi mi mari si haise masigi matung da Israel na haiki aikoina Iran da retaliation gi hamla se complete tawre masigi makha amuk tar roi haiduna Iran asu halak loi dra haibagi asa thammi thajaba lai karigumba Iran na aikoida hange khalabadi masigi hena asok po wehenba aikoi ngami aikoina Makhoi air defense system su thugairabani Iran na halaklabadi mathang di sathiragani haiki masigi matung da Israel gi spokesperson su haiki aikoina willingly khangna Iran gi oil amadi nuclear site ching da aikoi kasu tawramde masi bhap tapam thokpani Iran na Israel gi 3 waves of strike adugi chairakta Iran da terrorist attack am su haiki border da 10 guards si ki masina ground dani aduga masida su Israel khud yawgadra chingne hairi Faisal Warai ki source ta ki phangi maramdi Israel ki khud sangbani na mari leidanam gada khanabagi wani okay Israel ki strike ase Iran na Makhoi na tawkhibadu ki chang manabra balance la Iran na pakhom pidrasu yarabra America Britain or amana di hai Iran na hanbagi mathau leiti low intensity gini Israel gi to adubu karigino ngasi Iran na hairise hangani haidra Iran na Israel da thajin ki बदो मधुगी सक्तम करी ओइनी हाइबसे मांगजौना खंगन की हाइरी अदुंगाई ईरान ना इजराइल दे अटैक तौबदो मधु तौनी हाइबसे मयाम द खंगन की खंगन लगा तौबनी सिनी कंट्री कया द खंगन की हाइरी ईरान ना अदुना इजराइल द मधुगी मिसाइल सिंग अदो ngakpada अमेरिका मदि अतै अतै कंट्री सु यावना पुन्ना ngakminaki Israel mathandan toramadi ngakpo ngamoi sini haisem aduga Iran na se war se pamde sini hojik su war tawna base hojik pamde sini Middle East ase bera karakadra haibi aisini Makhoi na khangi land da karigom tana krabadi Iran Makhoi mathanta tani Makhoi gi mategi kana su lagloi Middle East da kana su Makhoi changlo ur haibas aduna khanghal laga tawkhimini hairi Israel na sathi ne attack toraktana badu Israel gi laman lawbasida Iran na tawga khara khet na balai su hairi maramdi Israel na complete test taw thokton loikhre Iran gi capability karino haibase yes Makhoi gi mi mari su sikre masigi matung da Iran tuminna leiraga Makhoi gi power plus strength ase continue to ba hengat han ba som bisat pe yarabani sengat pe yarabani tungda karigum balanjaw oirak lagaso madu da use don ba adubu Makhoi gi
पाखुम पियु पाखुम कियु है कन हाइरिसिने अदुना इरान ना तसेंग वार असिदा तारके खनख्रब खंगदे मखोय अमुक्का इस्राएल दा अटैक हनगनी हाइरिसे मसी हनफम थोक्ति हाइबसे पृथ्वी की पावर लेब कंट्री कयाना हाइरिसिने अदुबु इरान ना हनगनी हाइतुना होजिक ngasi phongkhrise masi karigino masi ki main maram asini haidi maduti iran makhoi ki desh ki leba ki makhoi ki niyam niti ama lai aduga ma atopana yekna bana sum tor ade khoina kari tofam thok i haibu ki makhoi ki sop ma niyam niti ama lai sini aduga public की मथक्ता मखोय गवर्नमेंट से थाजब पीबगी तमक्ता मसिगी अटैक से हंदोरी बनी हाइदि अदुना ईरान की साइड की इस्राएल दा अमुक हन्ना अटैक अमुक तौबगी वफम से ईरान की साइड के खंदरे है पाउसिंग निपुण खल्ले करम मतम तौरकदे कमाइन तौरकदे वहादुगे डिटेल्स कैसु लेते अदुबु तौब तारगदि अमुका अचौबु वार अमा ओइखिगद्रा हाइबसि मसि थाजतना यारोय थाजपम थोइ मरमदि इस्राएल नते हाइरि करिगुम्बे ईरान ना अखोइदे अटैक तौरदि मतुगी रिटालिएशन यामना कनगनी हंदक मुक्ति हाइदुना सो ईरान से कीद्रबा कैनो मदुगी इस्राएल को वफम से मदुगी तुंगदा लाकदो फिबमदो कीदबदुनबु अटैक हन्ना तौनि हाइरिसिनि येंगसि